He arahanga hou e hoa hoa tiana e te kaunihera ārohe o whangarei I tēnei wā. Ko te mata I nei ia kia tāpiri hia atu he tauira Māori ki ngā hoa hoa tanga nei, anei ngā whakamahuki. He wāhi ākuni ka whakahau hia mā tētahi arahanga, me tōna wāriu tata ki te toru te kaumārima miliona tāra. Been a strategic project for Whangarei District Council for well over 15, nearly 20 years now, which will make a huge difference to traffic flow in the central business district of town, which is a major congestion problem at the moment. E toru nā hoa hoa arahanga kei te tirohia e te kaunihera me nā tāngata o Whangarei I tēnei wā. Ko tā rātau e tiro nei ko nā tikana te ahua o te taiao o whanarei tonu. We felt there was an opportunity to reflect the, I suppose, the maritime nature, the Maori heritage and culture, and also Whangarei as a destination. Aha koa te tōtara wā hirua o te iwi ko te tikana o te arahanga te mea nui hei tā te kaunihera arohe nei. There's always those people who will knock such an idea, but there's been support from a number of people, and I think those who can see the long-term vision and actually see that this is an opportunity to create a signature statement for Whangarei District. Ko te mahi I tēnei wā he kōwhiri ko te hiaona hoa hoa e toru ka whakamahia. We'd like to see the bridge built as soon as possible. Hei te tau e tū mai nei e wawatatia nei te kaunihera o Whangarei kia tū ai te arahanga hau. Nā paratawhai te karere.